कल्याणं भवन्तो भवन्तोस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणं ये यमुने देवो गोदावरी सरस्वती शिवाय जलनि वरो गंगाराय नमोस्तु विचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं गंगाय नमः गंधोस्तु बलमदिविले कोदि कुंकुमं समर्पयामि वरुणाय नमः पूजार्थे पुष्पं दुर्वाणं बिल्वदलं कालोत्पलानि पुष्पाणि बिल्वदलानि समर्पयामि वरुणाय नमः वरुणाय नमः धूपं समर्पयामि वरुणाय नमः नैवेद्यार्थे प्रदस्ताभ्यो भवपारनिवेद्यं समर्पयामि प्राणाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्राह्मणे नमः एक केळेचं दोरा एक कामेचं नैवेद्यं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि प्रसादं पुनर्पचामि कलयं परिकल्पयामि मुखवासार्थे भूमिफलदां प्रदक्षिणां परार्थे नारिकेलमाफलं च समर्पयामि दीपं समर्पयामि मनोहरेण सुवर्णमात्रं समुद्रेण देवदानव संवादे मध्यमाने भवतो उत्पन्नोऽसुरार्मोऽवज्रतो विष्णानं सर्वैः सर्वतीर्थानि देवास्वर्गे द्वैतानि वीर्गणविदानि द्वै प्राणप्रतिष्ठितानि देवास्वर्गमेवास विष्णुं प्रजन्यादित्यं सर्वत्र विश्वे देवास्वर्गाः विष्णुं चतुर्वेद कामप्रदाः कर्तमेन सानिध्यं प्रदयनं सर्वदा दावे आता तोडून घेणार प्रत्येकी 3-3 सपादे दिसतात बरोबर प्रत्येक सपादेचं लक्षात घ्या एक राम हे दुसरं म्हणजे तिसरं जपावचन नंगा जपादेयं भाजयं नमो सर्वपादं प्रदोत् विद्यावादायामि दुर्गाय नमः दुर्गामावायामि क्षेत्रबालाय नमः क्षेत्रबालामावायामि एक राम म्हणजे दुसरं
दुर्गा मावायामि दुर्गायै नमः दुर्गामावायामि जयमालाय नमः जयमालामावायामि वासवदे मावायामि सूर्यमावायामि सोमाय नमः सोममावायामि सोमाय नमः ब्रह्ममावायामि बुधाय नमः ब्रह्ममावायामि बृहस्पतये नमः बृहस्पतये मावायामि शुक्रमावायामि शनैश्चरमावायामि राहुमावायामि केतुमावायामि इंद्रमावायामि अग्निमावायामि यममावायामि निरुद्धमावायामि वरुणमावायामि वायुमावायामि ईशानमावायामि ब्रह्माण्डमावायामि विष्णुमावायामि रुद्रमावायामि लक्ष्मीमावायामि संतु कंजा सपरन असमन सगन सो अक्षरा आदित्याद्यावायुधायो नमः चन्दनं समर्पयामि आदित्याद्यावायुधाभ्यो नमः समर्पयामि गणेश गौर्याद्यावाय देवताभ्यो नमः कालो मुसलन करते हैं हां अच्छा बापने गेला नाही कालमानात हॉस्पिटल जाऊन बोलतो जायगा सुपारी उठपाची गरज ना फक्त करायचं काय ना दोन ऐका सुपारी गणेश गौर्याद्यावाय देवताभ्यो नमः धूपं समर्पयामि गणेश गौर्याद्यावाय कर्पूर गौर